حكمة عيسى تشماني بجبر كوت إسلام دا شورى هيج برهند إسلام بجن إسلام دست بشخر الديمقراطية دا من شو بيزانينين كوت شورى دا جنكي دنجي خوا دابد بدرس كرنا برياري إفجا بتشو بيزانينين يعني بيجي أسنظانهم أن نقد كد ند بيش من النظام بس بيش نهاتا قوي من بما معناها سوسات نهاتا قوي هذه جهين ما قوي بقوي هذه جهين ما قوي بقوي يعني هكا خطب زورية بتاريخه مشاركة جنكي الديف عقل يعني ي بديهي وقت يجي چون كون نظام السياسي جالك تعقيد كفدا دا جنكي مشاركات قرار سياسي دا كري جنكي مشاركات شرعي دا كري يعني حتى الشرعي طبقات ابن سعد دابلا ابي بشم بخي دنگداني ملا دنگداني وشورى دنگداني نكا دنگدان شتشتب سقيفة بني سعد جنك الويري هبي وقتي نكي بريسات صلاة جنك نتهاتا نفس عبد ظلما اما اسلامي مبدأ كنات قوتي امريوا شورى بينهم فيت المشكلة خبشة جنك اهل بيت دهيتا تدا اسلامي كمان عنينا بس هيك عملي زفرين الويدمي بكين كو جنكي قود بايجي شيد بي نهاد باهن او طبع زمني ومكانية ام نهين بيجين امي سحتينا في اسلامي كام دي تشواشين بخو فايدة جيبين خطاب يا مواجهة بوجنو ظلامة وهكا اهل بن دهيتا تدا وكمان عشرعين نينن بو كمان صب جيبي ينجينا بس بقى نا تاريخ جيدا الجوري ازيد بجمة الجوري منظومة وي سردمية صادة وقتها بيجم صادة يعني مجلس الوزراء وزراء خلاف الدو وزير من الراستي وزير من بس في كابينة اقليم كردستان شبي بيتا سيشل وزارات ام بحسي فيت كاين سيدا لقمان ام بزفرينا في تاريخ همي تشتي يعني اول قوتنا مو بمسلمانك اول جوري اري همي تشتي بري 1600 سال بكيري افرونا نا بتريا ميكانيزما بتريا ممارسات على مكير يدخلكي بوشولت وكير نويت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اما بعد الدسبيكي ام دين الراوستين ديال في چنده كان درست جن بشكداري مثلا منصبت بلندا بكتن و سروکاتی دا بکتن و بیتند منصبت بلند دا آن برسه دا بجی نخیر چنا بیتن پیغمبر خود علیه الصلاة والسلام وقتی بهاتی و گوهستن کو فارس کچا کسرا یا کری مزن خو گوتی لن یفلح قوم ولو امرهم امرأه قومك افلحنا بنتن وقتی کو شو لوان که بیت دست جنه کده معنی شو لوان عام چون که هندی که جنه یا لواز و ابوی کاری هنی نهات یا چه کردن وقتی ام ویشن ده هنی بیجین معنای اولین امی قدر ویژن هنی که امت کن نخیر بلکه امت بیجین بو کاره که دی هات یا چه کردن اف جن هنی نشد وی کاری هنی برای بد بدلیل ده هوجه بیتن شرادا براوسیتن ده هوجه بیتن دیالای شولادا دیال بسرمانا بیتن ده هوجه بیت دیالای جارا بیتن نافوانا دابرین تخور دیالای صحبت ده هبن لو ماجی نیا درست جن منصب بلندش وزارت آنجی بجن سروکاتی ول بگیریتن و اوجی قدر گرتن ابو جنه نکو کم کرنا قدر ویا بو نمونه ام دبیشن اگر هاتو تا سیاره که جوان و تازه هبیتن بو نمونه دبین سیاره که نوکه وگاوه جی تا ایک تا هبیت بو نمونه پشت اینگی جی برا تو بی اوز سیاره هنه برا لبار که چی خطره که دارا ببینی بچی اوه سارهانه چی من توی لبار که او تشت گران لبار که تو بچی تانکی که لبار که او هو صوان تشتا ببینی اره باشه تحمل کد آنجی دهی دشناف چیتن دهی دشناف چیتن فعلا هو ساجی وقتی که ام تین ادبیجین اوه اف سیارهانه بووی کاری نهات یا چه کرن معنوی امنینا او نینا ام قدر و سارهانه کیمت کن معنوي أونينا أم قدر في سيارهاني كيمتين معنوي أونينا أم في سيارهاني لا دين وبجيم كير نايتن نخير بلكي أمد بجين أفا بوفي شغلي نهاتي شكرن هاو صاجي دي بجين جن بوفي كاريها نهاتي شكرن وتشكي زور طبيعية ظلام جيبونو منا نشيتن عيال ببن خلاص مخوافنا قدر كيم كيرنا بو ظلامي نا بلكي تشكي كاريوينينا وجن جهر وصا ورب العالمين أمر الجنيكي وقرن في بيوتكن بمنت مالت خدا بمنت مالت خدا إلا كربو ضرورت أي بيتن شنيدر كبيتن وأم دبيجين ويروجا جنا شول ظلاما كري ظلاما جي شول جنا كر
و گاوه سحکی پزاره ها گنج اد بطال و عطال مالت خدا رنشتینه و چنده ها منصب دست جنادانه اگر او جنهاد بانه شول خوی اصلی و مال خدا رنش بان زاروکت خو پرورده کر بان جیلک و شعبک کرهاتی پیشکشی وی ملته هنه کر با اف ظلامت هیچ داشتنا جیه خو داشتنا جیه خو و پشنگی هم ده بجین هندی که اسلامتی بکر همی دم و زمانت تیتن و وقتت تیتن و جهات تیتن اسلامتی هر زمان وقت که هبید هر جه که هبید کرتت بلکه هم ده بجین چه زمان و چه جه بکر ناین اگه اسلامتی نبوده نبیدن بی اسلامتی بکر ناین و او کسی بشن اسلامتی بکر وی زمان ناید او بکر نایدن اگر نه اسلامتیت همی بوارا دا انسان یه شهرزا کردی و رنماییت بگوتی ده چوا سرداریت گل ای که نبو سرمان که تعاملک جوان و سرداریت جوان دید گل که چوا ده سرداریت گل اهل مال خو که چوا ده سرداریت گل عیال خو که چوا تو ده ناف مجتمع خودا بی ده چوا امری باشی که چوا نهیش خرابی که همی کار جیانت بوما گوتی همی کار جیانت بوما گوتی ات معامله و کرین و فروتن مدا جنعینا و نمدا هر واسا ات کار و بارد مدا ات همی شولا ده بین اسلامتی رنمایی دایمه ات بکر همی وقتت تیتن کر همی وقتت تیت اسلامتی هنه بلکه چو وقت و زمان بکر ناین اگر اسلامتی نفدا نبیدن ایزن گلی بسرمانه افکره هنه سلمت جینه کتن والله اف زمانه که دیه برا اسلامتی بکر نایتن نخیر اسلامتی بکر بی زمانه تیتن و اف زمانه اگر اسلامتی نفدا نبیتن و هم دبین کنه چوا بجا بر حلاوی دی نفدا پیدا بیت چوا عرض و نامیس خلقی که دی بلاش چیت چوا ظلم و خین رشتن دی پیدا بیت چوا خار نامافی خلقی که دی پیدا بیتن چوا عدالت دی برزه بیتن چوا امانت نامینتن وقتی که اسلامتی سرکش نبیتن و ناف وی زمان ده نبیت بس وقتی اسلامتی بهتن عدالت برقرار بیتن و امن و راحتی جیده ناف خلقی ده زیده بیتن و ده احکامت و سر خلقی جیبه جیبن خلقی ده بخو راحتی البنسی برا و اسلامتی هنه بینن والحمد لله رب العالمين.